Enes Huseinović. Enis Brdarić. Šta ti dižeš ruku, bol? يا فاطمة زهراء Neko gleda, makar uzme koju. Dobro je, sad za sad, dobro. Evo Enver, njeti. Neka. Lijepa. Gdje sjediš, s kim sjediš? Jesi joj koliko? Suha sjena, bravo. Pokaži. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الملك وهو فلم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم Svijet veseli, Allah mu se smilovao i zbog tog se svijet veseli, Allah mu se smilovao. Da se zbog tog sva moja duša raduje se tvojim džennetima. Allah, Allah, Rahim Allah, tvojim džennetima. Naučim Bogom ću te kleti, te mi kaži da naučim, Bogom ću te kleti. Hladna voda zažubori, žuborom se javi. Pruži ruke djete milo, te vode zahvati. Pruži ruke djete milo, te vode zahvati. 3 put periš rake svoje, 3 put usta plači. Poslije toga nosi speri, pa 3 puta lico veseli. Poslije toga nosi speri, pa 3 puta lico veseli. 3 put ruke višlakata, rukom po 3 kose. Ni vrat nemoj zaboravit, peri noge bose. Ni vrat nemoj zaboravit, peri noge bose. Eto vidiš moj maksume, abdes nije bauk.
Ponoviš ga 2-3 puta, pa je gotov nauk. Ponoviš ga 2-3 puta, pa je gotov nauk. Da još jednom utvrdimo, sve se 3 put pere, osim kose, uha, vrata, što se rukom tare. Osim kose, uha, vrata, što se rukom tare. Či sine arapskog roda i domovine, dobro nam došao stari plemiću, Hašimoviću, Kurejševiću, koji će slave dići na noge i spasit ropstva narode mnoge. Dobro nam došao prosvjetitelju, zagovorniče i spasitelju. Suri Israfil kada zapuše, utese naše uzdaće duše. Ti nesretniku vlažit ćeš muke, ti griješniku pružat ćeš ruke. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmed al-Mustafa Sayyid al-Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Bashir al-Nazir al-Siraj al-Munir, ختم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Naređeno slušajmo i mi